Kakasi student union grapan bena bakan pelong ya kejing syang kar anh haka apso tarik matau benai ha umot do basin yang jong wok yang nang ba mar persya ke Shillong sebi hospital Shillong naduk ke por khawi beje min step kat ba hak sengi ba bot kata ha apson tarik kan pelong ya ka jing syang kar anh ha ki nyau tri ki district jong ka bri u nyau trep haba pentip halo kane u organizing secretary ka KSU central body u samla pensyai rani ula ong ba Rasyai ka sengi ka atarik kasengkan ombu ikinu ginu program jeki kenang ban om penwit di kesamla banyak kun jek eksamin RDA berapa niat yang mereka Public Service Commission haka juga por ke KSU das sengi ka IT dorkas ya baru lai pendengut kinang mi kemat nega MLA kabri unyo trap si benta ban penbor ya kinang mi kemat ban yekren bat persengau ya santri kimat jing dawa kiba ke KSU ka abu akamat kasoka jela kamtam baka dobas sendra yang mereka legislative assembly kan sedang neduk apsal tarik mentau benai Nolak rai pendengut KMA nari rum kasi kan persiang do ban penpoi kini gimat jing dawa syaki apsangut KMA ka Karu Hills. Kani jing lek IT ya kidor khas kita kini mi kemat la simenta da kini kot na unit bagi ke ibahap hai konstituensi ke bagi MLA ke mi kemat. Usamla pensyai ura ong do baka serengkan om syong klikti banyaki kita gimat jing dawa kat baka soka jela kampat la ban pentri kampura ya kijing angnut ki baka serengka bu Ahmad Jongka.